ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯁꯦ ꯄꯤꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯦꯔꯥ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯔꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯇꯔꯦꯜ ꯔꯨꯜꯅꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦ ꯏꯀꯥꯏꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦ 21st ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯁꯤꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯊꯝꯃꯒꯥꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯩ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯋꯔꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯃ ꯈꯜꯂꯒꯦ ꯇꯥ ꯇꯣꯝꯕ ꯈꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯜꯂꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯈꯤꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ or someone nagam la akta gasu or someone khangda mim la en khalasi man handle to ngam ru haibne koi leiba koi sai host na haibi griba manipur ji tung hal lebdo tung han bodo koi gi hena halandoi bra natraga uji coin ta una ha koi cm where biramba evidence ngi matam de yenge upai leitrabne uji governor paire no myam tumi le koi to ge haibne mai koi ham de kula lokol ma thau ta haibne ana sida koi law ge khong ge ma to ge oi moisu ta da bu ya ponte adu bu koi na pamjeri bu democratic exercise koi myam gi damak ta mihit oibiri bu sing na uji oidrabani na kana da wat tu no ha question am leida adu khat pa ta ga da ta ro da ha wai ne uji ki oina di ain khan ba da tha taru kum din ta thadau ma leng khale kaino da leiriba thawak sing je loina mak lution ba adagi development ki programs me ama adagi policy program me am manung da leiba corruption me am gi thawak me ama sen thadau to pot me ama budget ki keno wali se provision wali budget ti ma president to se mane adu kana manipur ji putha le ni je koi se bulon da kana adu me am do lution ba khoi gi ngasai na haje governor leiba keno du su tak tu su multifold leiba amna changga da machang yam changga da yam ne man thong lo do ana nong ni de thong kan ji koi yani had yar but ikai ningai di koi gi manipur gi leiba koi gi MLA MP sorry mayam hai ta na koi elected representative sing se masi gi manung da koi gi smai khaibung ta ba da gi huji pia phem lai koi assembly pham ngam re adu ga huji koi moi manung da khana ta ga su amtang hai ko ha ke ne adu ne moi na koi gi mapan gi leriba BJP oigera Congress oigera any achobu party hai tare sigi poching sigi yaka yeng kan akoi MLA sing na oiram sing sing hai tare chung phan le sing je adu poto ka hai tare local regional party ma laita gadi adugi mathau na do lakpe hai tare akoi center oigera mo ga kha lete akoi isa na akoi khanja gani akoi miyam gi manipur miyam khana gani hai bagi wakhalon da thau to ngam diba adugum MLA miyam mantri nga to oi film later mayam hainai adune ana ya pandraba saruti eba spine yaudra kangu za amu han amu koi keno thabak si kamai pakhala ga dage haibu di aina khamada miyam akoi bok thazra kan dadi yum mai thana gri no yes natra MLA miyam ge adu thazaba koi bravo do pamba koi bravo adu uji lai film di PR la kan si eke balana ain phanam torge uji yembiro DGP chief secretary loinam sida khoi local loiba khoi keno kai kara yaurige police activate to je hana mathau tom da wani hana ki last 6 days da police mathau am totro mi ha pa phak tana ade adu togdana ade ngang keno gi mahat ki gi du pha bi khot bi ade gi mo threat to mi sing do phak tana so hana policing the manipur policing jam effective over police force am di oibane moi mo khot pun bra ha ba question am lai do ne e hu ti moi da pulam sing do loi thado kan si da tawro ha kan di tawro imam sine in the last 6 days sai aniga thorpa press release ga tha numit tarukni thorpa press release ga numit tarukni thorpa press release ga thabak sing sing hen interesting oiba as an observer as a koi journalist someone ha tare ko ana masidi hujik lai je koi democracy di leitrabni na ta seng na ha kan di koi gi president rule hai je article 356 hai je president to ningba through the governor hai bani adu ta ga koi na panjari je koi isana lengak se banate mi ni ngak se bani sida ni ken ikai ngai bu kai le yes oja Paojel Chaoba da lak jage oja Paojel Chaoba na kalamarom da khoi gi chingtam ani mak da khoi gi kuki have laitre maitei have laitre loi mak khoi gi illegal loiba arms looted arms sing je loi ma do Arambai Tenggol gi budi akoi ngarang si pikhat khre kuki gi su pikhat tabatre te pikhatli edumak pu kuki rom na pai baga Arambai Tenggol sing khoi gi village volunteer sing na pai ba khulai si di yam khenai makoi na pai sina sophisticated weapon yam yauri ba oja Paojel Chaoba masida kari haini
mayamna hainarisi for yamna sophisticated weapon yawbanina foreign gi hand yaw sungchoi soidana yawgni habgi chingna bam sulai adubu hojik mak pada makoina pikhala ise yamna sophisticated oiba weapon chap cha basing je loiba pikhale habgi kano makti khoi chap cha na di phangdri ado masi makna chap cha basi phangda maksina suni khoi gi imai ben singna kaigumma makoina mu makhata na karigumba kapa tha bom tha da bakot pat hauraga di masi ki tek saksi governor amadi khoi gi union government na pugadam ni haba warol masu imai ben singna ngangi thamli oja Paojel Chaoba sigi matang da di oja ge mo che kari le kamai taw yang tang thamli ai ngarang akoina yeng bukan da di khoi gi governor marung da kano me am taw na gre khoi gi handing over da yam unfortunate we di khoi media changan de haitar ana koina kulai dugi mai kamai taw no kai taw no ha ko khangjang amre manipur da khoi gi media se khoi gi yam achoba event tamada achoba haina khanje khoi na ko manam da Arambai Tenggol na kulai thado e haiba se khoi gi yam achoba development ne na lojabani na adugi changu bukan da di khoi changan lakte haitar changjage haiba kan su ko aduga tawriba keno du su khoi gi imai bil sing du su yam warong na bu yawe khoi gi moi changan de haiba gumba adagi some sort of khoi gi kare haitar communication gap paw phawna hodaba gumba khar leibra aduna ima sing malte ju hang pa yawe hayeng hoji ga haibi ri poto kuki na krem kulai thak tar gadi akoina kamai tawduna khoi sagi safeguard tawjagani haibigi doubt size of tare ko questions me am raise tore aduna madu da governor ga su kari concrete oiba khoi on paper kari le ge haibi question du u phangde haina me am adu tongan response me am first mr gi akhoi get to the adum pinagi haiba tare aduna akhoi gi governor na appeal to was the tang terubok sangdokre ana kulai je manipur da luttogri kulai je masing jai pa ya mani 5000 mu lebane ada matek recover tor kan je ho some around like 3000 mu haya jini ko lising hom gumba hoi walen khan biro ngarang na han dagi sum chatharak pasida 500 gumba something main lore se chap chap figure di akoi da isamak le jedre adu ngarang ni le mem 307 plus 56 adu da nahang akoi sum lai kan du da sum more or less main le mu da en khalle aduna hujibo kulai mem luttori kulai sing sida kyam wali ge hawdugi percentage am di wali aduna madugi poto thok to wali adugi percentage hayeng tang toruk ta final ultimatum ama akoi gi governor na pirish okay March ke date 6 sida March ke date 6 sai ta ko with am extend dor kan sida moina pirik bane ada mana haide hai akoi gi governor na karigumba sidai sida makha tarak padi yamna extensive oiba and intense oiba hai widi thi humba gi thabok satharakani haina magi press list ju panju palle aduna akoi masigi thabok sida hana ta seng ha kan dadi 2023 gi late loyam dai October November da dem khang ngai ta chung ma kha tor kani ha bisida ada it's just a matter of karam kan da tok ta gi hai di wai ne adu political developments ma'am adagi somna Supreme Court ki issues ma'am lak pa khop ma'am sina su hoi ma'am le rambe ko akoi na khang da ma'am hai jab tare adu yamna unceremoniously oina akoi gi honorable CM Waramba N Biren Singh CM phamne tok thok re sai mamang da speaker no jo hai bi gre aduna madugi sudden developments da ladies da akoi gi mamang da akoi gi host ka hana su wai akoi gi mamang da showm to kan aina haide haije gi bane yes Ajay Kumar bala hai banu pa je arai banu pa te oi mi khan na budi ka skeptical oi ne budi hai ko matam da koi khang nei du ta kan budi te kai thoe du ne ko ana akoi na yeng pa meeting sida di akoi gi NGO su yengi dagi keno as a media person we are observing Arambai Tenggol su yengi adagi lalo su yengi police su yengi bureaucrat su yengi but lady films the what we can agree on is that one thing is like Manipur da tangdu le ta ba punchim henga ma leitre ha basim di mi khudi mona lo yabi rengu rain khale aduna hujik lady films the koi kyam kuina asigumba mongs de sathaga de ge ha bisdi akoi politically yam kan di yam kuina to bodi yawre maram di vote lak toina 27 da aduna madu ma na khara akoi gi tongan ma gi disposal da loi le one man
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯅꯦꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯀꯔꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯧꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ onus is on the governor aduna madi sigi governor sida magi kenosu akogi reputation is at stake also yam ka hena taw ta ga su BJP gi leiba akogi kenosing sida mu akogi backlash haijaba tare lakani maram di thaina akogi manipur da toringa sida akoi chathok kusin yadab kan sida sipai thena ga si ni kaina khanba matam ma leina ko adu matam du social media su leitri ama leitri CCTV camera leitri matam ne ko adu hujik te things are different adu hekta pungdo to su yadi yaro en khanje adu khulai pikhalak to kangu khar yori yem kan manam di mon khalambe hamu ne akoi lal hori ji kuire aduna dum sidi dum chak mane nongoi pikhalo ke akoi dum min dum wanted ta le ne haibe question su le be ko ai sum keno khanja ba dai jaba tar aduna sigi leiba stalemate amdi lakani hai ta gadi operation ni chatha gani khulai de thingal oi khulai khara phagalakani irang tholokpe ado sigi nungai thodok sing sida unwanted oiba thodok thokan sida jamjamba mi gi punchi civilians ki punchi myam asida sokadra haibe question ni leko adu at the end of the day hujik ta sengna kan di disarm torokpa haibase is the beginning of a process karma process no hai kan sida law and order je amu khanjakna bogi process nei khaleba adu masi gi hai ta gadi koi ta sengna hai kan di we are very much thankful mai thamjage okay thank you very much amngai makha chathaja boy much ai makha chathaja boy na oja Paojel Chaoba da lakjage oja Paojel Chaoba khoi suspended animation je hojik tha ani ni sigi lairingai prerak chida khogi imalop sing na su dumak khoi president rule se leibe se pam da bana mara moiraga nimi tare ni gi manungda khoi alternative scheme ama thun hap kadabni ka habo kano su apam ba su khogi even na khogi ima sing na phongdo iba adumak po hojik phokti ngamdri khoi adumak president rule sida adumak laidori bra lairoi bra athubo matam da kana hapaga doino haibase khoi center lepakadaba dum wari bang khagina akoi hai bangam dadana le adumakpu as a speculation amoina oja Paojel Chaoba gi speculation da lairiba hojiki pibam jida khoi kari haini nahan thamban sanglen daga pangthokiba makoi kem taude khote ka habasu makoi khoi even singjamagi kem chana ga thamgidana makoi athubu matam da yam thuna amadi hapakna bonarani dubu mathak thongbagi order ngai union government ki keno ngai habisida oja Paojel Chaoba gi sum expectation da ke haini thani sigi bokki manung da keno leirakani popular government ama mu sagat pangam kani habagi thajaba se leiba ka mai tawi leite sungna leite maram de hojik leiba khoige state of affairs hai ta gadi akoida pam se akoina apamba du tobiro haina akoina mute khaline mute khala kan sida ma akoina vote thadai ne vote thada kan ma karai ne aduga akoi isa govern tawjaba akoina pame pot akoi represent akoi MLA hai tar adu hai na to no myam tanaba na assembly tan do ne adu akoi gi hojikti PR la hamnina house like trevje MLA tre mantri lete akoina pamba akoina haning musing se kanan tabi dori hojik leje PR ne ba noi wa ngangela ngangwera dakar mo lete habne thota de habne ain to ni to ni habne sina to PR ai sen unitary rule ne federal structure je thugara ine ikai ni ngai ne 21st century de bu akoi manipur de PR thamaga ju akoi leba akoi gi MLA myam ji ju ta sen ai kan de yam phajini ngai de oi de na moi ma sen le phim da ar mo ju police oi ni hai ta de moi mak ta gi akoi sima khalage ta to ma khalage de ta so kan khalage khalasu kana gi roe maram ding sai na haje gi da se le boli la myam se akoi gi law and order restore to hona ba kan se mai tai gi akoi gi kenom la aga su or someone nagam la akta ga su or someone khang da mim la en khalase ar man henol to ngam ro ha ne akoi le ba akoi gi sai host na ha bi gi ba manipur ji tung hal le ba tung han ba do akoi gi hena halandoi bra natraga hoji kwain ta una ha do koi CM where biram ba evidence ngi matam de yenge upai leitrabne hoji governor paire no myam tumi le khoi ong to ge habne mai
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ Yes. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯥꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯋꯥꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯠꯄꯗ ꯇꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯊꯥ 6 ꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯛꯁꯇꯨꯁꯨ ꯃꯜꯇꯤꯐꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯆꯪ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯡꯗꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗ ꯊꯣꯡ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯕꯠ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA MP ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ PR ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJP ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯀꯥ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯣꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯔꯨ ꯇꯦꯛꯑꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯒ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ MLA ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ PR ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ AK ꯕꯂꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯅꯥ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ DGP Chief Secretary ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯁ 6 daysꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯐꯥꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯨ ꯐꯥꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯥꯔꯛꯇꯅ ꯁꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯨꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯨꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯂꯥꯁ 6 days ꯆꯍꯤ 2ꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁꯁꯤꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁꯁꯤꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁꯀ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯔ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯕꯨ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, thank you very much, Oja Paojel Chaoba.